Jeffia, before say be a full license headlines kakra ya about Daily Graphic the Bokata ediem. Or say Galamsey fight water bodies forest reserves now security zone. It's really and then Kumoka say be do a person mu. Yes. Tebenya penfo every Lands and Natural Resource Ministry. Sir. Yebenya small scale miners. Yanka say nya Erastus Asarodonko. As we join discussion. Okay. YCG terminate 202 contract for underperformance. Hey, 202 contractors and one. Contractors who I say mo yen ensweni. Ti ye twem. Mansanete always Lindsay win topmost CIMG award. Eti muka na me de twem nso no. Multimedia as usual. Ye hye ho animonyam. Madarumo, afo madaruma. Sir. And the media group of the year. Some multimedia there. Obi ya have a connection. And tie na wom no. Uchi ma bia enye. Eti na no CIMG award coins so. Enya boss body kase pa enso. Na no achire nso ne kosi sense. Ekosi sen. Esanya radio talk show host a program of the year. Yes. Enti yadamu ase say abaso body be base ya enye ya. Samo anhwe ya. Enkosi aga. Sa. Tinyami shamu ene sponsors no be a guest. Ye frɛ mu amoba mu nyina mu na moma program no ye rich. Ma station ni gina ne na so nti. Abaso body e phone line to ma mo frɛ no. Okwa na mu ye super. Yedamase. Daily Guide the Bokata ensu enye. Build global business giant Alleges Delegates charges Africa. Eti pani ba ko so asmode to man pen for so no one has monopoly over album compilation. MPP pen for the keto the Justin ko you afrin pon fo ni aba. Se enkofo bi nam kaka se oh album ne kwato aba no. Ya wiem de ma Dr. Mahmoud Bawumia o se nya nokre. O so bia ni tumi ewo album no. Eso. Mamponti chief seals prophet Roger over doom prophecy. Ti ohine yo Mamponti so akosama so for Roger. Na na se obeka helicopter beka tia hwe ho asem no. Oso asama no e court. So wa hyem no komo a ehu ta ma ne ma eyam hyehye no e de man. Adenti wa meka che no ka no bedwem. Or they are to their Daily Guide enom. Daily Democrat. Japa fight Godfrey Dami for the truth. Petition CID for prosecution. Eti ora Japan na saman former attorney general ese ensem yo kashe na no se bi atwe ko beka no ensem asem yo na ensem fatatipanfo enye hwemu efasa ensem no ehom na last minister orders ruthless crackdown on illegal miners. The last minister so ne ka say afede de ni brep an ekọ galamsey for no eso PTA crucial for education. The Haruna Dusu so ne ka say PTA free o man ga na desuamu a enye de bia da Daily Democrat enum Republic Press Wontumi drops bombshell Alleges delegates were maintained to favor Bawumia. That's Wontumi so na kan say oh delegates na momo eka race mu no se Bawumia betimi awi ni ntia tine momo nyina ka so betimi akoso ato aba e de ma Dr. Mahmoud Bawumia. But MPP washes hands of critics and before so about say Wontumi kan omunim ho hwe ono aneka na asem. Takrady Technical Institute student jailed for stabbing teacher. Teacher wa bechira wade no wuku no. Takrady Technical Institute. This one ba ko so this kan akwo ona kasa chire ni. Sem no kasa ya che no. Republic Press no. The new publisher. 5-year multiple entry restored as Ghana grabs American visa victory. Ti America for you free say o ye Ghana person call America. First na ka onya 5 years multiple no. Omi frene ka se o masa restore to ko manka sa social media page o masa dey statement beto wonum se arresto you get now say fantasy 5-year multiple ye dey ebema wo the new publisher and the Ghanaian publisher esu enie yesi to kobra ne pa na si ewo Ghana Port and Harbour Authority afia yesi director general and port director entokwa evradi nya me to the brigadier general Paul Sedu Tanyakulo enfoni aba and ora tabon zuma ezufoni ewa ha asemu ebeye yanko yada say ntino me so ya kwadomonline.com nsam no bebre so ewo hoje bre no wakenkan ebeboa na channel so radio for 97.1 on so afa ya wono ato apeten yada mo ase papa pa ye bie yam phone lines no ante comfort anopa ye chia ya mo akwaba yenya wo mo wa enye se kwabla ni henti ye da bi Mrs. Dako onyame hira oba pa wo nkwaso na hira obebre maye woni me nana nanetiwa
nso nyame hira no onye okese ai onso da ho ani be se mre wona die ko na omo te ho ena me so wa mage ai so wa mage so asani me odu emi se so we so wa anopai me chia o me so wa wo so oyo bolo ankasa so wa mage me chia o ye mi phone line so akisi mi aba 0302 211 701 702 703 704 so break said akisi mi aba no na so for headline o emmaye akisi mi ya mu ache mu akwaba ya sister fia mini aba fefe ma joso that's it I just for question at me one say me ba men kama say men kan fo next anka no pay di anka me do be to be yi na so pay ni process e what kan okura ba na no ho afa no akan fo no me kama na kosi say me say sister fia men ko bi apeso aso ba o ba bibie ni anya so be kwai adwuma MP ona bo brakasa mo abrenfo oni MC arbono sister fia gise be yifo nko na ni enso metina ketro say me say network am de tuma nim say krobi mo pe network enkan ba dia media assembly man siem ona mbata samwa bremfo asese network galam say koso western of ade MC wo gusu a otu ase mu gota mu school fees am pay ma for ma salary mo kwaje mo ona bo bratata mo bremfo na wo say wo betano umpe we na apede ona bo akisni ona bata samwa bremfo nyakofo nshira o makra da say Adom so ba Adom no pay ye mo kwaba Monyo zifefia. Eda se pa. Now free nya no pay. Me ba cho me free oboase Adam fini. Okay, Adam say ntio. Oh, ana pay dia me chamu pa. Yes. Me nya dia na pay we papa. Na zifefia ai wo fa kuzi we ja den tem dodo. Ah. O ja den tem dodo kra. Metwa so nyambo tuna. Kira ho yi ah. Ya wonu wo ho yi pa dia ana pay we ne ho acha no kra. Ko ma ba so ana pay pa. Yes. Mama mani ade. Yes. Fa kra no maye. Ai hwe no yeda se SK Bulas. Papa no pay ye mo achen. na me afia mankwa obatanta bibia boko de Ami Adom ye nkwane ya me wofa awsa di kro mu di kro agency anso ho ye me ho ye pa we SK Bulas nya me menhene e wade nyina mo be do du oboase coffee kro am chen kami en oboase is uchima dem abomo so no na eko maga kra me kan se dam mama se be kana di uye bi eso edi yo adum fo de de mane de asem mama ye hu se agobi awudi bia se enya de ede metro beba nya de awudi beba jeniye ne ebebi beba na be di sumfa so ne ba pe odi sikai na ni age wo fili onya mu shamo maka mo pa we SK Bulas nya me nene ya se chief on soba chief ya mo akwa be mi nga ni fe odipo yo le mi sine konoma akenye na agule ya minu chumu ni chumu no ma do ni fe no chumu pa ni chu sino ni yo bi ma wi ni ko MPP Wontumi ke ada many tawaka milili MPP party ami wecho delegate nyana nyaka ma wi oni moli e mission e ni namo ke bejano tori ba yo ni ke MPP party ke ma fe ni ke fo ami tika take ke meni awi no koko be meni je allegation be meni je pe package ko hin kwa ami kwa bejano to na ba to no pa e we mla party ni akeke executive school support mu ku na ka mu sana jile gem o pe Wontumi ke abronye me yegeli bi komedi sana dia me gem oni party aye hin oni party aye ko ni 2028 komo ni wo manye mi lofio ebu mo duba e sute ma e ha ma libi jalewa ma miewa kumo galanse ni fe atani wona MP party abana ma die Ghana bi keje harmony nyem kumo ni fio o am to be janu to duba koni Ghana bi ahia ma awum 2020 afọ sika tanu manya bra ofe ya ti chief ya da se papa za kwa me so oso na kwa se na wanchirim o da bi ya ko ochina mechi anti no am talk kan galamse ho asem o kai chawa Wontumi galamse no se mo mfa mo ho njijim wonya no politics na ni into ase ahanti no ano no kwasi on tenkan it is ya mo wa chire ho a enye yi o se yemfa ho ya kwa me last caller kwa me no pay mo ache mo akwaba sister me da se nyame nhyira mo na mebo mabaso ni modwumade a o ye de boa o man Ghana kwam na free ni wadaroma e pato mi tete ashaman ashaman because them is one time free you know ya da se pa na ano pay the maximum me kan ye
galamsey ya okay say galamsey no yenye say edi enya na mesre na yenyina ebetimi aka bom ne yakunsa okudin efiri honum okay because ya nhweni ya show bia ni say last week we yetiti say baby omo ye galamsey we eastern region affect omo central region yeah bon ebetumi ebi na me bi aduane ebedi nyina na asɛ na amaye yare nti mesre na yenyina ya kabo na etimi eku okuden yi garanti na efiri wonom na afei so sister mesre ma memfa ma amadi sede ento MPP mpanyimfo ani sɛ mesre omo sɛ na party ni nsɛm ekukɔ ɛwɔ abɔnten in fact ha sometimes we see uncle na omo ye complain about issue a eba abɔnten na anti party point no muntimi enso be issue my yeah that's a pa same you kwa yete ne nka che bra same baby awo bia ye chia mu akwaba ai yete won ka che pa yin se nyame ado bibia bokɔ yeda mo ase college nyame hira mo kwasi yen fancy ye kwai health tips lazy eye week imu ye ni ba ko nya adwuma ba ye hu ye ni sa nkomo no 5 minutes twen ye basisia